Obofour yɛda wase abimra yɛda wase onyame sunsun kan ho onyame sunsun kan ho ana University Foundation so echi no go echi do no tia se ne urade Jacob Nyankopon yo kasa enyamba no ono Messiah ne ya kan se Obofour ne urade ne ya ntibi da ne ehu bi da ene se Messiah Nyankopon ebe pijai no bi pijai so dia otiase owuye nyame kai ho memma sefo emu wachi enu abrabo emu abrabo koso akọ woni kokodei jinayi ma wakwan ewie pe mani pambo ohopo na papa umpeja ayo bi ayi wonu so bi bra memma nya wase ni panya ni si aboa mo bi se awrade aso aboa because adwembone woni timutina obre onya aboafo na se okita kuma pa akokọ ne Obofour higher TV ne dia e pa chawo isemi twegu na nsam no na pesa me kamere ba bi wo ho a e ba yi pa eni ni prophet Eric Akosepi ye nyina yenim ye nua kodjon cancer lewe inse babo se so ahun ni nyina nhwe ba bi a wo face ababoa no beje wo no ho le se okoso nyame wo ya tigana ena reverend Obofour ene ye papa dum chidua anya kasakasa no nya kasakasa no Opambour so abeka bi na yenim se bra na reverend Obofour ni dinwo ba bi ade da TV so ba bia no 31st class kodjon cancer lewen ekọ asore ewo Obofour ama reverend Obofour kasa tunenim tu akasa Sofo lewen na eba no na ne akaskasa si Adom chedua ene Obofour ntem no ene prophet 1 Opambour yi no lewen de ne ho abehye ntokwanim ema na be kasetia eye Obofour ene Opambour na no na metia saw na mse me yam hye na mse na akwala lewen sabe na nisu china na ana nini die ne wofom ana wada ene obi nyane no lewen me yedi fo ma me kase mi chiro chimi aye friend umbrella ayamuru ne kita ni po a nsuo tono obi nkita be obi hu no sa chinyi yefe but ma abusu nsia pe entwam obekon na sa chinyi no atete ayi fukuro mo di chinyi si obuso no abiri bi ha amonfa amodane ani ti na wuja Obofour no ukọ Adom chedua lewe na wo ukọ aso na igezi ho ufiri ho o de be ka Obofour ufiri ho waka Adom chedua na wo so ye Pentecost ni ene waja Pentecost nyame nye ufiri ho waba lewe mame kasa no kiro mi tufu sa Sofo hwe ni abaka se bia Ghana fo sabi ya jimi ya tinya to si bia ma waba lewen waba nyeska ahantan ene ahantan kasa na wieye eye nugu ase afutu ametu se twon fi Obofour ene Adom chedua ene Opambour issue bama Obofour wa ukọ no tisika ma wo udiye untimi ka so ko Obofour free Obofour ma 1 cedida because do we no Obofour the stars na ya sorry because mbaba nti di papa ko Antwi na ugina so awafo ama na nipa hu no masa Antwi die no bo ho ban se papa Adom chedua ene se okunto kwenti poso kokuma na lewen Ghana Sofo omo ye dangerous usha so bin tufu amayen tufu
My tooth, and no. Na Obiamani. Obiamani state yaso. Lewe. Se wo se Obofour ya Aponkye Sofo. Na semta fra che lewe. O ma yesen. Opambour ya Aponkye Sofo. Lewe. Bible say no ka se tiri pa de be che no. No ka che tia won konkon fa nche no. Lewe nti sa sa ri firo no ba wo da dwene ho. Lewe wo da dwene ho. Onipa no ya Aponkye Sofo no. Lewe ko no ho ko gina na platform so e no ton. E bia sa tam kada nipa bi wonye nipa bi adofo. Enso bi Obofour platform sinti oba ye won adofo. E bia na sa tam wonyo Opambour adofo. Enso nipa bi nti Opambour nti oba nipa bi aba ye wadofo. Bema hwenyansa memie ono nkasa tra. Na nimdie ye di hwife. So wa ma kwa ma nipa ntiti wo fi a hwenyansa fifie na ade bia ma homa. Sadum chebia ene rebo Obofour kuntokwa wo lewin. O problem pa wo de wa no ko wura sam ene ne wai. Ana fam wanya bi dada. Sikara ya bi dada o ene ma hwe wo ntem bebe lewe wo ya hantan. O munipa. Che ya chechi o ofisa na nipa hwe o. Nipa hwe wo bia ne nipa debate. Nipa hwe. Wo ntem wa granting nyina wo ya hantan. Over TV3. And you say, how many cars do you have? Personally, me, I don't have car. But the school have cars. Lewe. Also down with you, be down with you. Also about Brobia Brown Cassa. Master Winnie, Brown Wassy. Brown Wassy. So also prefer me now pedia. Now the job madachi, your bow diesel the way. A jacko Adia wa jacko onye. Tina a jacko be intimi tunu or your legend. Or your complete legend. Which means that none me move you far osre. By the way, my money pan can as a morning found. And I remember nipper we me ko din so. Papa dum chebi or baba any yanko point my soon as a yamato suffer na one enko. Sa no rubber buffalo so at Nyame etonsa frena ono so be nyame adwuma etonsa frena wo lewe one ne nko Opambour the same to be nyame adwuma se won attack Adom chebi a omo na tini omo yase until lewe stay out of that kwasase na wadi no member ni pan kan wasam bone ko wunni wo lewe 40 years kura wunya but a hunter wonum bela samanu kura mutibi kan spiritual space no kura no sa kwasase ma ye wo munye Obeye interview on TV3, TV, and also so. Obama one hand time a kumenu must stop all. And a bell, sir. What's your fat? Me trap program, the film the trap man. Yeah, Bema, Sikawa Tabayu. The man can't just never could do Adom Chebia until what they are so for Opambour, which is a Opambour. No Opambour started as now, Adom Chebia started. Huh? Why papa penny manipa respect on woman no kana to say woman for one metutum wo fro bi Aponkye nsam fo be na no wadi no montie bona mo hwe kwase small wen aka o ka cheche Opambour ni Reverend Obofour wala mo hwe so ko jina Obofour platform so da era zam fo no ko hwe Messi, William Mate, we enter the tia. Messi won't send a message way. Emma, those who are so fun on with the adventure at Tamano. So, of course, and some are by a war. You can see my papa, guess a man, son of man. Will be a Mackay idea than a swap. What the call, and sons of Libya. Yet Jessica, a bitty bit that die, a kissing kiss with a one side will be. Papa in my quiet. Say, Munina, what to Munina, almost millions in her, or Bianca said that's for the Moncan top and track. Ghana and what? Papa, peace. Papa, open peace. I don't tell you open peace. Because Olibambo, no, Yalia. Mammy,
Obeka papa me so me ko Sofo sei ehun nia obenya me fie kwa ko mato yam ohun tow won ti on much on pempo and omo to nyina ya wa wasa nyina no ya Sofo no nko mo nchen ebi gibe 100 million 200 million 1000 20 million 30 million ni nyina ti no mo to me ne papa yi asale ana okoya wan hu no wa mompa ya ma no ono ko onya agidie no a oto akade ni bi no enne ya de ba 3 years and 5 years ekọ enti papa yi ekasa say the whole church members wa o ko Sofo bia honma na o yale a obo otwa abo ma o kira kwankyere kire unwan sika kotokuro wan nyina obi ameka Ghana amwa ebesampa sem so ni o hwe na ono yire no ma ene beta so dem no na we go boni awoye what I say eti papa yi abosunjue mu se wo hwe se preaching nka wo Sofo kwakoma na Sofo ya wo kasa ansesa emfiri sa ne manama no efirifie o ma meyo menko krom menwo we na to odu ni nya hu hia iparaba ka do saka kire no na kuma to de yam what I say adai Ghana adai me say sebi papa yi adum chedia me say ne branch ba kwa onko order onko kanya ka say 30 members in Opambour edo sene Sofo so Ghana edo woni padom 30 branch keke enya ha kwatasi o enya nkranye kumase branches na ebuo voter region ho kofobia sankwale asanglagba bugoso Christia takwa dumpa obuase awomaso offenso da bibia no one branch keke baako ado sene Sofo bia odira tembia Ghana what I say yawudi ye sisa ukasa maka ikasa iba yifu honom yisa ma me na yifu honom na ma pitch no enke nipa kuma no trafako emunya sika dia basa no consultancy fee 2000 3000 consultancy fee 2000 3000 kon Sofo kake awo to na one on one no 3000 2000 5000 adai he mungu tumpa empanya me mumpa che wodem mumpa members ni nyina ache sa azam ayo mu nyanko ba fambo nchem na mo akatuaje na obi abampo emenipa ofi o ha ma mo se sore tie di natem na mo bloggers amugu YouTube na mo jim no sabo na mo obi am skana ma jina mo je ko yatem bibi on pananche no wanyiri chewo o papa no bibi on pananche no wo sene no me beka wo bibi on pananche ya finya msumpa nanche the age le wo no a won ka wo wonya bone na wo tu nipa fo no na wo se no ntino ya ba pa da jidira tem no nyanko be tua ka ba pray we aso nyeda let me tell you guys ya fa ni di ya fa Adom na Adom Sofo sam tonchen ya ba prophet no tonchen yanko the age no wo no 60 something years no a wo no na wonya aza na wo tu nipa fo check no na wo dira tam yanko fa wo che wo da na mo ambo ti oboga ha na wo jiska bi na wo hweye yeska be ne gidi tini ye yeska be ne di upeska ya yeska be ne di ye tie mo no so ne wo ye eni ska fo be nchai ense unua bi ana obi adwuma pa eni ska ense obi din abrani pa na obane eni ska obi wo emese ni pandi abani pa wo huni da a won ni tiribai eya pese wonya azana so ese jiska me se ni din tie ni ye se ska na be se ko atwa twene you guys the bloggers amugu social media from Facebook, Instagram, Twitter and YouTube everywhere amoye na men sen fata amujiska ese mkolis artist bidi mo se asofo no bidi papa ewomu no let me tell you guys you will suffer this earth your son ajo yenam your son it just na pa eto nyime 2 o'clock 1 o'clock
because yanko just na ye ni di komede me e so bit in chance say le wi aye wanya sika oh o sa kwaji aduro etimi me to start so when I say from January 2023 first week na we starting moving and so bia Obofour the members be your fans omo show video want to see the pain bia Opambour the members be your fan bia Opambour na gasa cry your fan na obi on ka the ti was see bema nyame na wo sum no betima ba say Adom Kyei obi so nyame de obi be ba o ye kese krase Adom Kyei dua ene ya papa Antwi ko yo wachi nyame fare crazy o fa nyame adwuma ne o nyame de ne ko enye ne da ho ana Adom Kyei bia ko aba be sina nem o wa mawo o wa busuan nti lo wan twen na mre eni nkaso o nyame ani onya adwuma nyame susu enka nyame enhyɛ wo amen